ole zona dot le kal leila SSC nuaya hian engna tenge tunge qualify a exam patrante minlo shil khongain ti zona lea SSC nuaya hianin exam chi hrang oma pakhatna chuanin SSC Combined Graduate Level Examination SSC CGL pahnina chuan SSC Combined Higher Level Exam SSC CHSL kan ti thin kha ania pathumna chuan Junior Engineer JE kan ti thin kha Mechanical Civil kan ti hotan khan JE exam oma palina chuan Junior Hindi Translator pangana SSC GD Constable exam parukna SSC Multitasking Staff pasarina Selection Post pariatna SI Central Police Organization kami exam kha boka tin pakwana Stenographer C&D Grade C le D Stenographer exam kha bokani khangte kha SSC noya exam chi hrang pakua omte anni tichuanin exam patrante tin eligible criteria kan tiang chi te kha next episode video le peka bi chian na SSC lampang shimshim le central lampang exam bi chian na huna khan kim changdewin kanon bi chiang don nia Statistics and Economics Department lampang hi ati a hi naruak ni om takania Economic and Statistics Department at naruak om dan chu tiang hi nia tundin hun kanan ti hianin nikum jun sang ni le som pakua a kaka latest ania khamiti chuania naruak te hi department sang te hi COVID-19 awang hianin nikum sang ni le som pakua jun atanga tun thleng po hianin naruak no kha le nala kang chi te om law chuwang chuanin tundin huna naruak te po hi kan soisual lo tur angai la thange Economic and Statistics Department hoya post work dan chu tiang hi nia post work khan permanent B ka group A B le C D khan an sang taila permanent B ka khan group A post rukarwa ka group B somni le pathum group C post sari group D post nga arwa kani temporary B ka khanin group A pakhat group B somli pathum group C somni le pali group D som pakhat post arwa ka tichuanin permanent B ka khan post work somthum panga oma temporary khan post work somsari le pakua oma tichuanin post work shimshim kha viable khomin post zale sompali arwak me kan tin tundin huna hian next question chuan horticulture department post work engtenge minshil thei chuan kalom ngotang tia horticulture department hian tundin huna post work hi vainza somruk le pali oma permanent post work en le taila permanent B ka khan group A post som pakhat group B som ni group C post som li le paruk group D som pali ti chuan vain som kwale pakhat permanent B ka khan post ruaka temporary B ka group A pasari group B som pali group C som li pakua group D pathum arwaka ti chuanin post work kha somsari le pathum temporary B ka khan arwakani Horticulture Department shimshima khan post work khazal somruk le pali 164 post arwakani next question akal leila Food and Civil Supply and Storekeeper nikum November thla an exam kha result chuak tu rontia nikum sangni le som pakua November thla khan Food and Civil Supply Affairs noya khan Storekeeper exam an bo se khami exam result kha COVID-19 shlenga wangpo nianga tun thlengin ti chu alani lawani amero chu achuak trep tong ti kha ringila athange ti chuanin thuchiang zo du economy chuan website an neya chu fcsa.mizoram.gov.in fcsa.mizoram.gov.in khan kan lo check theini tin a contact du tan 0389232287 0389232287 khan contact thayan ni kan soeng khanin an official website kha Mizoram
Mizoram department sang sarkar department sang te hian official website an nei sang thawa chuwang chuan thu hriat chian du te kan nei ni chuan an ma ani official website a khan kan va visit anga an website kan visit ta khanin option kan hrianga khatianga khanin official notification te tin recruitment ang chi te na apply the ang chi te kha an tar lang thin ani tin contact te email ang chi zong zong te pokhan da thina khata khan kan va email emo kan va contact emo an notification te kan share thin don nia MPSC hnuaiah hian nalak hnai vai omem MPSC syllabus detail alo point brief dewin chuan SSC lampang hi form fill up tur om hnaim ron tia MPSC department bi kham bi chiana kan nei tawa MPSC department a post work om ang chi te kan hredu ani chuanin video masalam ka kan lo check out don nia tlang puin kan soinon lenga MPSC hnuaiah hian post work hi tundin hmuna hian panga oma permanent pathum temporary post ni ruak omani ti chuanin MPSC hian na an la hnai donem tiang chi zona ani chuanin hei hi a soi theilawa soi thinang khanin kan soi zinga COVID-19 hrilenga wang hianin tumlok angin kumti lama tumlok ang khanin thil kha kal thei talawa MPSC point te khan advertisement sang te lo chu akhang a chu asau te pokha an recruit an contact le thei to lo ni chuwang chuan exam sa ho ang chi kha chu le exam kala ang chi kha chu thlale emo ale pekvela an continue mai thenga amero chu nalak tur om post work department sang post work om ang chi post lak tur post create tur ang chi ro kha chu tundin hmuna chuan emo kumin thleng aniang chu lak om don lo ani aum me lo ni ti kha kan hriat anga yang ti chuan heta kan bel le du chu MPSC hian group A le B a po khan gazetted officer chin chau kha ala to dona B non gazetted le C D kan tiang chi te kha MSSSB khan ala to dona ni sarkar rules thara chuanin group A B C te khan written le interview an face anga group D te ro kha chu interview chau kha an face to don ani written om to don lo ani SSC B ka khanin an en le taila SSC lampang hi form fill up tur om hnai vaiam ti nia tundin hmuna chuan tundin hmun tun thla angani chu tundin hmuna hian SSC a hianin post work emo na han fill up turang chi apply tur online registration anti ti turang chi kha tuna hian om lova amero chu September kan ti te October thlang chi khan junior engineer exam kan ti te tin combined graduate level kan tiang chi le higher level ang chi kan tiang chi te tin junior engineer kan tiang chi sang chi kha post work khanik nakumami tan khan a om tran le dona advertisement ten chual tran le dona chung te chu thlale emo ale pekvel September October ang chi ate apply the ni don ani kan lo ngai ven don nia sir ke chu video danga ka zo na ngai home department post sang recruitment om tura kan lo hriat thoi to kha boruak ral muang ta se an kaltlang pui thongem ti le UDNP hnuaia 4th grade LDC le sanitation inspector form kan fill up lai mek lockdown wanga exam an conduct tak lo hi aral muan de uhuna exam an conduct lang thongem ti kha ania home department khan ania COVID-19 shilen ma khan kumtir an anyang chu o kumtir lama khan home department khan post work sang khan ron create khata khanin nalak tur tam takome constable kan tiang chi te home department hoi akhan te khanin post work khom to mai police te po amero chu an exam hun turang chi te khan fix man lo ta chuwang chuan heng te hi chu kumin a hi chuan an lak mel lo ni sarkar le Mizoram sarkar le central sarkar budget te le tiang thil kalvel en hianin Mizoram sarkar po hi sum mai dai lo em chuwang chuanin naruak ang chi te hi chu advertisement lo chu to ma sela conduct emo written emo khatiang
akal laklo exam laklo ang chi te ni lo ka chuanin an conduct mel lo ani UDNP hnuai 4th grade LDC le sanitation inspector form kan fill up kha lockdown ron ziam se an conduct lang ngem ti ni a hei point ni chin an chan nang tho khanin an lak mel lo ani an lamai thei boka mai ro chu tun din hmuna chuanin a bei sai om vak lo ani a chan chin a kan ngai ven du ni a khatiang home department le UDNPA hnuaia a nalak le lak lo chungchang vel kan ngai ven du ni chuanin Home Department hen official website an nei chu home.mizoram.gov.in home.mizoram.gov.in a khanin Google a khanin kan check out theya tin contact number 0389 233 6028 0389 233 6028 a khan kan phone thei bokani tin email theina mzhome@gmail.com kami akan kan email thei bokani email in kan zot thei bokani tin ahmunat lo du tan chuan new capital complex a building home department hian an nei boka ti chuanin an ma ni kha munle muna kan va zot fia thei bokani tin UDNPA big kha soile taila UDNPA hian official website an nei thawan nei po hian dirudpa.mz@gmail.com dirudpa.mz@gmail.com kami kha unofficial website ania tin contact du tan phone du tan khan 0389 2333815 ani 0389 2333815 kami khanin UDNPA department thok tu te kan zot fi a theini a thei sham chuan tourism department lam hi naruak omdan le an pay scale le eligibility criteria abikin asang chin hawa aron tia tuntin huna chuan tourism department a hian temporary post ruak oma post ruak som pakwa oma group A hobi ka khan post ruak pathum group B a pali group C a pali D a pariat avain post som pakwa tourism department a hian ruak mekani ichuanin an pay scale le an reng ang chi kha entaila tourism department a hian director hi lalber ani mela alal bera timayang pay scale chu som pathum 13 ania chumi zo chuan joint director pay level 12 deputy director 11 assistant engineer 10 superintendent 10 tourism officer tourist officer assistant tourist officer kan tiang chi te assistant stenographer grade 2 le stenographer grade 3 te UDC inspector of statistics receptionist assistant receptionist LDC electrician driver special grade tin guested nar operator tin group D kan tiang cheu kha khang kha atlang puin tourism department a nothok tu te an post omdanani tichuanin eligible criteria hianin atlang puin soi thok thok taila group A le B ho B ka khanin graduate any graduate khanan apply theita technical big enternan JEMO AE kan tiang chi ho kha chu ashranan nita khami ti lo zong kha chuan graduate chin khan group A le B kha chu eng post po kha kan apply thei vekani tin group C hetlang puin LDC 12 level class 12 pass tan anitlang puya group D post ho chu metric le post metric le class 12 HSSLC kan ti hnuai lam ho tan khana dil theini group D kan ti ho kha group C ero kha chu 12 pass chin te anita group A le B kha chu tlang puin graduate any graduate post graduate ang chi ho tan khan dil theini group C and D a hian soipui tu nei lo tan chance om ve thoem post work a om chawin em ni chance om hei hi min lo soi zau sak chuan group C le D post work om te khoi ange kan hmu theiang group C le D B karon soita fair takan kalpui hi chuanin soipui ngai lem lawa C le D abikin A B C a te phei chuanin politics po in rol lo tura te ngai ania amaro chu D hi written tun haya hianin written om to lovin direct interview ang khani wang khanin tlema indu sakna te chu om theilo mo te kalau ti mai maya amero chu A B C le D thlengpon fair takan kalpui ni chuan enga ama hian engposa ama hianin
indu sakna hi om theilem lawa amero chu mishing kan nia politics te emo thil dang khalo enroll kha chuanin kha chu kan soi thei ni lawa maro chu enroll kher kha emo soipui tu emo nei kher kha ngai chuang lo ni group C le D hi level 1 atanga 5 in karani a ti chuanin group C le D kan ti chuanin 4th grade beyond chokidar kan ti te driver LCD electrician SA computer operator kan tiang chi te pon yang chu anitani ni china kan soeng khanin group C B kha chu written le interview te an la conduct ta D kha chu interview chau khani wang khanin D kha chu claim in a fair lo hret mai theya mai ro chu C thleng kha chu fair tura te po ngai la D te po fair tur thau chu ni nangin ni chuanin post work te khoy ange kan hmu theng te ni hai poimo khop maya tuna chuan MPSC hian group A le B abikin B a po gazetted chin kha alak to don awangin B C le D ho ang chi kha chu anmani official website anmani department official website te kha kan check mu na ngai ni anmani thau antinan home department te PWD te PHE te ti chuanin PNE kan tiang chi te horticulture agriculture kan tiang chi kha post work om chuanin anmani official website te kha en thin ta ila official website kan nation thau ta unofficial website chekila chu ta chuanin notification enila tin a career kan tiang chi te ba ka khanin syllabus te po anda telbok thina ni tin exam hun kan tiang chi te po ka ti khanin notification a khan ron tar lang vek thina ni chuwang chuan an mani official website kha bi na sa ila chuba ka chuanin daily newspaper te hi share pe bokila wanglai ni di aizol post kan ti te khang te kha share na sa bokila kata khanan flash stream bokatin local cable TV anga te khanin an scroll box train in arwak om te kha khang te po kha TV te po kha om zanei de win entry la athang kumin banking le insurance exam hi ahun tu hriat alan lo hriat lani lo ma se an contact man be se omini hria em naron tia central lampang he bikin bank kan ti te insurance exam kan tiang chi te hi poisan boi vak lo ni na hriata team private sector te le public sector te po atlang pin ni thina bank te hi chiwang chuanin post te chu kumtin an la tura te po ngai la naruak te hi an no khat tura te po ngai la tuna te po mani lok khan bank PO le clerk result written result te kha an ti chhok ania chiwang chuanin an la zel tura ngai la lo in buat sai thai la lockdown chunga hian lo mu mai lovin thatakin kan thut huna te timetable te study timetable te tikhan omzanei dewin lekha kan zir donia SSC lampang te ponia nga banking le insurance lampang te ponia nga anun la chhozel donani tuna te hian an conduct zel don en chuwang chuanin in thla da kha chi don lo ani Mizoram police hi tun kuma hian tun kumin tina nia kumina an la donem chuan written test a hian englam hoi nge chuak thin Mizoram police a hian tun tin huna hian post work hi tam khop maya post work hi sang ni zasari le somsari lai Mizoram police a hian post work omani Mizoram police kan ti hianin anma ani hian department shan chuni thoma sela khai tu nei chu home department ania home department nuaya hian police department kan tiang chi te khang te kha chirang sang kha department panga velai ma branch ta khan omle chung zinga police department B ka po khanin post ro kha sang ni sari le somsari lai omani chuwang chuanin home department a hian police post ro khi tam em maya amai ro chu soile soi nu Mizoram sarkar kan sarkar budget hi entaila tun din huna hian sarkar na thokte hlo kha apuk hial zo kani chuwang chuanin sarkar na thok athar ema post thar ema khatiang lak zungzung ema tun hnai lak han tiang chi te ka chu abai sei om lo ani amai ro chu kum top lama emo na kum vela emo COVID-19 te ron zi oma kan ram kan central le Mizoram sarkar economy te po alo tha chho zel ani chuanin heng post work te chu an la no khat don khop ti te ka chu be seila zirlai tele na zong tu tan ka chuanin
mut mai ai chuanin lo zir zel tai la GK te general studies te pawh nia nga tin kan syllabus kan exam du syllabus ang chi te kha lo zir tha ila lo in prepare char la chu kan ti thaiom chun nin ka hria police kuminan la don em tik ero kha chu an lak me lo ti kha chana ni mai sela chuanin written test a hian englam hoi nge chuak thin ti hi police department police recruitment chungchang police pokan rank sang ten oma rank niam ten oma khang ho kha eng levelin nge lu thei ti te criteria eligibility tiang chi zong kha bi chiana danga chip chiar zokin kanon ta lang don nia kan lo ngai chang don nia kha school education department a hian zirtir tu naruwa ka omem min chan sak thei chuan kalom ngotang aron tia school education department b ka khan school education department b ka hianin school education department le SCERT and dait kha khami kha branch pahniang oma khami branch pahni b ka khan school education department b kha ron zota chumi school education department a pokhan zirtir tu post b kha ron zo wangin school education department hnuai hian zirtir tu post b khi primary school headmaster za somnga le paruk post arwakani primary school teacher zakwa le somruk pathum middle school headmaster post riat arwaka nichina kan soitak zong kha permanent vekania middle school headmaster b permanent akan pariat arwaka temporary akan zale pariat post ruak omani middle school teacher b ka post somni permanent ania post zasari le pathum temporary post arwakani WE teacher middle school b ka khan somni arwaka permanent ania pakua temporary post arwak bokani high school headmaster post ruak hi som le pakhat permanent ania permanent som pakhat arwaka headmaster high school thokha post ruak somli le pakhat temporary nget lo kan tiang chi kha arwak bokani high school teacher b ka angetin zale som pali post ruak oma anget lo za somni pathum post ruak om bokani high school WE teacher angetin somthum le pathum post ruak oma anget lo somnga le pali post ruak no kha tur omani ti chuanin vocational teacher kan ti te higher secondary school le Hindi teacher kan tiang chi te po kha khangautan khan post ruak kha eng mazat a om bokani a chip chiar chuanin soito lo maila school education department noi shimshima khan post ruak zirtir tu na nikherlo post ruak kha han soi beltaila school education department soitak rawa chuanin permanent post group A B ka somthum le pathum group B ka sangkha zaruk group C B ka somli le pariat group D a zahni le paruk ti chuanin permanent post ruak sangkha zaria somriat pasari a omani temporary post anget lo kha group A somruk pathum group B sangkha za somnga pakua group C somni pariat group D zahni somsari pakua post sangkha zanga somni pakua post ruak a omani SCERT and dait kan ti kha school education department nuaya peng pakhat thawaniya khata khanin post ruak somrer le pariat oma tichuanin school education department nuai shimshima post ruak om zong chu sangthum zanga somruk le pakhat post ruak omani tundin muna hian i channel hi kan lo hlut thin khop mai he zona hi ka hmutlai seta comment na chuan ka don to tho awangin home department post vacancy salary te han bi chiang vela aron tia hei po hi video siam lai me kania video le pekemo ale pekvela chuan home department waya post work vacancy salary kan ti chi te kha kanon bi chiang le don ani lo ngai chang don nia UPSC exam IAS IPS ti vel hi engtik nge an exam thin central lama UPSC exam hun kha aron zota UPSC exam kan ti hian tlang puin IAS IPS kan ti angchi te khan ni ta khang exam kha lakan lo chin chi anga hun chu notification chu hun February atanga March in kara
prelims exam May atanga June in kar prelims kha May le June in kar ania mains exam chu September to October ani ti chuan interview November thla ani bokani ti chuan result hi December emo January thla chuak bokta UPSC exam shim ka February atanga December emo February atanga January in kar thleng kha a o thina ni khami exam le result chu hun khan Agriculture, Horticulture le Tourism Department nuaya naruak hriat avacha kom ve ron tia ei poi department sang bi chiana hianin detailin kan ron bi chianga amero chu atlang puin han soita ila tundin huna hian Agriculture Department a hian post ruak hi permanent somret le pasari temporary za le pasari oma za somkwa le pali totalin Agriculture nuaya hian post ruak omani Horticulture a hian post ruak permanent somkwa le pakhat temporary somsari pathum oma totalin za somruk le pali post ruak omani Environment Forest and Climate Change a hian permanent a zathum somkwa le pasari temporary a za somthum pathum totalin zanga somthum Environment Forest and Climate Change Department a khan post ruak tundin huna hian omani PWD AESDO March thla exam result achuak nayangem tia ai mani lokhan JE exam chungchanga te khan kanan konteka amairo chu JE exam chungchang pokhan la soi theilowa tin March thla kumin March thla a AESDO exam result chungchang pokha anla soi theishi lawani an check to lo a shelawa amairo chu exam to niya chuwang chuanin written exam kha result kha achuak nai turat po han be seila an chunzom zel turat po ngai la interview tur khan exam candidate ho zong kha kan lo in ready donia INPR a hian tundin huna post engzat nge ruak om INPR department B kania Information and Public Relation Department ania tundin huna hian permanent a post somli temporary a somthum le pali post ruak oma INPR hnuai hian somsari le pali post ruak tundin huna hian omani INPR hnuai hian nalak te aom hnai donem chuan salary allowance a rank vel kim changdewa min lo da sak thei chuan kalom ngotang departmental exam te om ve em promotion turin ti min lo hril thei bok la aron tia ain dot dan chu ni chi alawanga mero chu avai in kan soi theilawanga a seya atama post hi chuwangin an rank le an post din huni ti hian han khai khom taila ama sabera chuanin alal berani mayang chu Chief Information Commissioner kha achung bera alal bera an hlopo hi singkwa fixa in tia hi ka chiang chelawa adanglam to kan ringa engponi sela Chief Information Commissioner kha asang berati Information Commissioner omleya chumin hnuaya chuanin secretary kan ti te director kan ti te joint director kan ti te tin deputy secretary senior PPS kan ti te under secretary IPRO kan ti te superintendent assistant UDC kan tiang chi te group C ho stenographer LDC librarian computer operator driver kan tiang chi te ho tin cameraman te photographer kan tiang chi ho te kha atlang puin INPR a hnuaya post om te an ni Excise and Narcotics Department hnuaya inspector le constable physical test an zo to hi kumina written an nei thei mai ngem chuan notice a post an chu azat kha an reduce angem notification advertisement a post ro kan chu azat kha an reduce angem aron ti a Excise and Narcotics Department hnuaya inspector le constable physical test an zo to kha aron ti a hei ka hri chiang chi lawan ma ni le mi then ka te ko zo thina soyang khanin COVID-19 wang hian thili boi thlak veka chuwang chuanin he thili chu an mani thok tu te zo chian mai kha a tha in ka hria keima lama chuanin ka hrelawani hei hi an conduct thei don lo an chunsom thei don nge don lo chan chu poisa kha ama mo sia advertisement chhuat to ho kha conduct lang tur ero kha chuan CM kan CM jam tak kha na soi towa
sum din huna zir hianin kan economy te lo thacho zel ni chuanin thlani khat nuwa te kan soitong khanin anon la chho bek tura te po ngai la khatiang na lo apply te economy kha chuanin engtik lai po exam thei tura involve sai kha kan na ani deuh main ka hria ni chuanin Mizoram Excise and Narcotics Department an mani website en du tan le lo check out du kanomani chuanin unofficial website chu excise.mizoram.gov.in ani excise.mizoram.gov.in ani ya tin contact du tan 0389 232 3282 emo 232 0313 ya emo contact thei an nei phone thei an ni chuan gmail pon neyan gmail a vathon du tan emo zo chiang du tan khan mizoramexcise@gmail.com mizoramexcise@gmail.com a zo fia thei email a zo fia thei an ni bokani sar age limit chungchang hian soizau theila aron tia age limit an ti chuanin exam kan neya MPSC hnuaya anianga eng hnuaya pawni sela khamia khanin exam thei chin kumbi thlia kan ti ang chi age limit kha omani atoi zongin soimaila tundin hmuna hianin kumsom hni le pakhat atanga somthum le pahni inkar hi atlang puinin thina hei hi ti danglam hi om ve thina central chunin kumsom hni pakhat atanga somthum le pahni inkar ani chu general tan ania OBC other backward class kan ti ho tan khan kumsom hni pakhat atanga somthum le pahni tho chu ania amairo chu concession relaxation kan tiang chi kha OBC au khan kumthum an neya chumim ja chu 21 to 32 plus 3 chu 35 ani kumsom thum panga thleng kan apply thaya tin ST le SC te tan khan kumnga ngai na thiam na awma chumim ja chu 32 plus 5 37 kumsom thum pasari thleng central khan UPSC exam IS kan ti te IPS ka tiang chi te kan exam theni Mizoram B ka hian age limit hi MCS civil service exam B ka hian an entaila khata khan kumsom hni pakhat atanga somthum panga hian itlang puini tichuanin age relaxation kumnga nen kumsom level ani thina amero chu kumsa hni le som pasari hmalam khan kumsom hni pakhat atanga somthum panga inkar khani thina khami age limit kha kumsa hni le som pariat hnulama ero kha chuanin kumsom hni pakhat atanga somthum le pahni inkar ron ti le tadai maya chuwang chuan hemi hi chu tundin hmuna hian age limit chungchang hi adik tak ka hre chuang lowa mero chu somthum pahni ani lo pon somthum panga upper age limit lama hi chuanin ani ka ring ani age relaxation chungchang ai chuanin ST le SC tan kan kumnga ka chuni shim ta kumsom thum pahni lo ni poni se 32 plus 5 37 ani maya 35 age limit upper age limit ani chuanin 35 plus 5 kumsom li ani mai don ani khangzong kha tun tum kan video a kar masalama zo na inon zo te kan chan thei te chu ni sela zo na te kha adik lo lai te polom le mai theya kan man mo thina chu wang chuanin soi dik lo lai te lam dik lo lai te lo omani chuanin comment na lama khan kan soi ho lenga tin kar le atang chuanin video le pek atang chuanin bi chian na eng department emot bi chian na kan ron nei lenga SSC te central lampang UPSC kan tiang chi kha tiang bi chian na te po kha regular takin kanon nei chun zom zel to don ani ka channel a video te hi regular taka upload tum chho zel ani ya kar khata voi khatte ni tin upload kan ti chi te thakata voi ni khat upload kha tiang option kha ngai dan kha kanon la a tam bera chuanin a content a zir chuanin upload zin deuh po kha poi chuang lo ti kha 58% vel khan inon vota chuwang chuanin ni khat dan emo ni hni dan emo a zing thayang berin n2 te video n2 te le clear thin tu te tan poa chenfa kom thei turin man tangkai thei turin a zing thayang berin content tak tak tanen video ti chua kan tum zel don ani tunchuma tan chuanin omnom vekule